Pozdrav ljudi, dobrodošli u 14. epizodu na YouTube kanalu Istorijat naoružanja. Ja sam Ognjen, a danas vam predstavljam CZ75 SP01 Shadow. Ovaj pištolj je nastavak linije pištolja CZ75. Oba proizvoda kompanije češke zbrojovke SP01, kao i njegov naslednik Shadow 2, čest su izbor sportskih strelaca širom svijeta, što ide u prilog njihovom kvalitetu. Ovo je pištolj jednostruke i dvostruke akcije. Okidač se kreće bez ikakvog zapinjanja, te je subjektivni osjećaj okidača na jednostrukoj akciji izuzetno lak, što je očekivano za sportski pištolj. Okviri između SP01 i Shadow 2 su kompatibilni u oba smjera, a kapacitet okvira može da se poveća i promjenom pločice okvira, odnosno base pada. Okvir slobodno ispada, dugme za izbacivanje okvira je naglašeno i doprinosi brzini menjanja okvira koja je jako bitna za sportski pištolj. Može da se prebaci na drugu stranu. Kontrole na pištolju su utvrđivač okvira, okidač, spuštač navlake, kočnica i spoljni udarač. Kočnica se nalazi sa obe strane i tokom pucanja se dešavalo da je aktiviran. Opet se diva kočnica. Dižeš je desno. To se svakako lako rešava prilagođavanjem hvata kočnici ili prostom zamenom za kočnicu koja odgovara vašem hvatu i veličini šake. Mehanički nišani se sastoje od prednjeg fiberoptičkog nišana i zadnjeg nišana. Pružaju jako čistu nišansku sliku koja se brzo hvata. Tekstura za sprečavanje odbljeska nalazi se na zadnjem nišanu, kao i duž cijele navlake. Na navlaci imamo prednje i zadnje zareze za lakše repetiranje, a navlaka je naravno niskog profila što je tipično za liniju pištolja CZ75. Na ramu pištolja imamo ugrađenu Picatinny šinu, a pištolj je čelične konstrukcije što ga čini teškim i robusnim, odličnog je balansa, a korice mogu biti od raznih materijala, gumene, aluminijumske, sve po potrebi strelca. Ovaj pištolj se rasklapa na identičan način kao i CZ85 koji sam već opisivao u jednoj od prethodnih epizoda. CZ75 SP01 Shadow je pištolj vrhunske ergonomije, solidnog okidanja, preciznosti i prijatnog trzaja čak i prilikom bržeg gađanja. A ogroman broj dostupnih delova na tržištu vlasniku će svakako omogućiti da ovaj pištolj prilagodi prema svojim zahtevima. Zahvaljujem se prijateljima kanala Streljačkom klubu Tokarevo u Beogradu, koji su obezbedili uslove za snimanje ove emisije. Tu je ukratko priča o Shadow jedinici. Ako vam se sviđaju ovakve emisije, zapratite kanal Istorijat naoružanja. Lajkujte video i podelite video sa prijateljima. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!